Evo, stao sam ovde, nisam slučajno nego namerno, na ovom dijelu puta, na nekih 4 km od Tutina, put koji veže dva grada, Tutin i Sjenicu, preko Gornje Pešteri, koji povezuje preko 50 sela. Ovo je sramota i bruka za državu koja kaže da rade mnogo puteve, verovatno da se radi negdje dole ka Srbiji, ali ovdje kod nas u Sandžaku se slabo radi. Evo, ovo je znači kao šahovska tabla. Ovaj put se radi preko 30 godina kako se krpi. Više nema mjesta gdje se krpi i već na novo se otvaraju rupe. A tamo ima para država da radi za, kako oni kažu tu, njihnu Republiku Srpsku, nema toga ništa, to je Bosna, ali dobro, ostaće to Bošnjacima, Bosancima, bez razlike da su to pravoslavci ili Bošnjaci. Ima se para da se daje dole hiljadama ljudi na Kosovo koji ne rade, znači daje se u pare u drugoj državi, a mi ostajemo bez puta, plaćamo poreze. Samo ću vam reći da ovdje u Tutinskoj opštini ima preko 10.000 auta, vozila što se registruju. Svako je od 200 pa do 1000 eura registracija, od toga evo neki prosjek 100 eura poreza, 10 puta 100, to je okruglo 1.000.000 eura. I ja znam pa malo matematiku, što je vikaš jedan ja sam neke škole završio, a ovaj put ima negdje oko 8 km ovako lošeg puta, da se presvlači može za 500.000 eura. Kako za 500? Lako, jel? 8 km puta 5 širine, to je 40.000 kvadrata puta 10, 40.000 eura.